Tunawashukuru Mungu sisi nyote mnapo mahali tofauti ya nchi yetu na nchi yake. Nongeye kubasuhuza cyane no kubaha ikaze mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Ni wa musore wanyu MC Sanga. MC Sanga wisanzwe kumwe n'abasare, kumwe bimwe n'abasaza. Mwari mumaze iminsi mwumva records mwumva ibiganiro byinshi bike bitandukanye tugenda tubagezaho hano kuri Day Today. Ariko na live uyu munsi rero niyo mpamvu twafashe uyu mwanya ngo tuze tubagezeho amakuru menshi cyane ari kugenda caracara mu isi ya siporo ndetse no muri showbiz nyarwanda ndetse no ku isi yose. Rero amakuru aba ari menshi cyane, yaba ari politic news, yaba ari amakuru ari trending, showbiz, amakuru aba ari menshi cyane. Rero reka nangire mbaha ikaze abantu mugiye muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Abantu by'umwihariko reka duhere mu Rwanda. Abanyarwanda muraba agaciro cyane, mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi kundi. Abantu bari mu ntara y'Iburasirazuba, abantu bari mu ntara y'Amajyaruguru, abantu bari mu ntara y'Amajyepfo ndetse no mu ntara y'Amajyaruguru, mwese tubahaye ikaze kuri Day to Day TV. Abantu rero bari mu mbere hano mu mujyi wa Kigali, abantu bari mu karere ka Gasabo, Kicukiro ndetse na Nyarugenge, mwese tubahaye ikaze kuri Day to Day. Aba diaspora ntitwabibagirwa, abantu bari mu ntara ya gatandatu, abantu bari USA, abantu bari ku mugani w'Iburayi, mwese tubahaye ikaze. Abantu bari Burundi, Tanzania, Kenya, DRC, mwese tubahaye ikaze. Rero amakuru aba ari kuza caracara ni menshi cyane. Turagishinga kuri uyu munsi ni qualification y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Qualification y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero bibutse ko u Rwanda ruheruka muri South Sudan, aho rwakinaga n'ikipe ya South Sudan hariya Juba National Stadium, aho u Rwanda rwacakiranaga n'ikipe ya Sudan y'Epfo. Rero bikaza kurangira ikipe ya Sudan y'Epfo banganyije ibatsinze ibitego 3-2. Igice cya mbere mbibutse ko cyarangiye ari ibitego 2 by'ikipe ya South Sudan ku busa bw'Amavubi. U Rwanda ruza kwiyongeramo akabaraga, rubongeramo akabaraga gake gake mu gice cya kabiri, gitangira bishyiramo igitego kimwe, barongera bishyiramo n'ikindi, South Sudan irongera iterekamo n'ikindi, birangira ari 3 kuri 2 by'Amavubi. Mbibutse ko igitego cya mbere cy'Amavubi cyateretswemo n'umukinnyi kapitene w'ikipe ya Rayon Sports, akaba na kapitene w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bamwita Muhire Kevin Rooney. Icya kabiri kikaza guterekwamo n'uwitwa Mugisha Didier Junior, uwo ngo ni umwataka w'ikipe ya APR Football Club. Amakuru rero ni menshi cyane, nakakira mugenzi wanjye tujye gufatanya muri aya makuru. Ntabwo muramubona kuri mikoro, kuri kamera zanyu, ariko muramwumva sound, turi kumwe cyane. Bimeze bite MC Nsanga? Ni fresh cyane, ni fresh, ngo abanyarwanda ngo bari bakumbuye kumbona, ngo bakumviraga ngwiyo, ngo bashakaga kukubona, ngo bashaka kumbona, bamenye MC Nsanga ni muntu ki. nakuzanye rero, bakwibonere, bajye banagukurikirana, ariko bajye banankurikirana umunsi ku wundi, cyangwa se nk'uko tubivuga ngo ni Day to Day. ni Day to Day. Tubibutsa rero wowe utarakora subscribe, gukora subscribe, gusangiza inshuti, kugira ngo ibiganiro nk'ibi utagira ahandi ubona, uje ubikurikira kuri Day to Day nk'izina rya YouTube channel. Wari uri kuvuga ku bintu by'Amavubi rero, na mukanya mu minota mike cyane iraba icakirana na South Sudan. Rugiye kwambikana hano i Kigali rero, kuri Kigali Amahoro Stadium, stade nziza cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika. Iyi stade iri ku rwego rwo hejuru cyane, niho bagiye guhuriramo. Bise ko ibiciro by'amatike babihananuye, babikubise hasi. Noneho by'umwihariko ku abanyeshuri bose bari mu biruhuko, babemereye ko bagomba kwinjira ubuntu kuri umukino w'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Abanyeshuri bo n'ubuntu, rwose abajene bagiye gushyigikira igihugu. Ureko nabonye n'amatike adahenze, ntabwo ahenze. Ntekereza ko umuntu hari ahantu bakwiye kujya agashyigikira ikipe y'igihugu yacu Amavubi. Hariyo umuntu yabakwiriye kujya, kuko nimba itike baba bateretse ku noti y'igihumbi, yaba ari mu gice cyo hasi ndetse no mu gice cyo hejuru, rero nta kuntu umunyarwanda ubundi atakigondeye iyo noti rwose ngo ajye gushyigikira ikipe ye, kareba uburyo kikina, nawe akayitera inkunga y'izo mbaraga, akayitiza umurindi, tukareba ko natwe twakongera tukikarifiya muri iki gikombe. Oya, njyewe nabonye abamama hariya muri Sudani bagiye gushyigikira Amavubi,
ubona uburyo bari bitabiriye ibintu babikunze cyane. ndavuga ngo noneho i Kigali nimba peri na Rayon ziyuzuza kubera iki noneho ku ikipe y'igihugu Amavubi stade itakuzura, noneho biba n'akarusho abana bari mu biruhuko avuga ati abana b'abanyeshuri basimbuke baze bashyigikire Amavubi. Ariko reka tugaruke kuri Ale, match ya Ale y'u Rwanda na South Sudan, bitego bibiri mu gice cya mbere, mu kindi gice Amavubi tubona akubise ibindi bitego bibiri, nubwo match yaje kurangira itsinzwe, ariko igice cya kabiri wabonaga. Ndagira ngo nka MC Nsanga ukurikira siporo cyane, by'umwihariko ikipe y'igihugu Amavubi, unkorere analyse niki umutoza yababwiye wungirije, si wungirije harya Sostene wari wungirije kuri iriya match, kuko ntekereza ko umutoza mukuru yari ari mu biruhuko by'iminsi mikuru. Ukabona igice cya kabiri abasore baraje batsinze ibitego bibiri, nubwo haje kuboneka icya gatatu, ariko si igice match duha ishusho y'uriya mupira w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse na South Sudan. Noneho uyu munsi twitegeke ubundi iriya match ubundi yararangiye twese tunganyije ibitego bibiri kuri bibiri. Ati habaye icyo impamvu tutanganyije. Igitego cya mbere South Sudan yatsinze ku munota wa 13 twarakitsinze, ntabwo bakidutsinze buriya. Uwitwa Aimable Sayimana umyugariro w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, habayeho amakosa akomeye cyane imbere y'izamu, biba ngombwa ko umupira ko ari ukuntu umukinnyi bari imbere y'izamu, amakosa akabaho gato cyane bari kudegaje amareko ko batabatsinda igitego, bikarangira ahubwo wakikizemo. Birangira rero Sayimana Aimable atetsemo igitego nyine kita kijya mu izamu ry'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nk'umudefenseri abari hafi cyane n'ubundi y'umugora. Ubwo igitego cya mbere kiba kigiyemo ku munota wa 13. South Sudan n'ubundi rero nk'ikipe iri iwabo, dore ko bajya bavuga ngo inkoko iri iwabo ngo ishonda umukara. Minota mike cyane n'ubundi minota 30 n'ingahe ihiteterekamo icya kabiri, cyo kubereka ko nubwo hari icyo bitsinze ariko n'ubundi bafite imbaraga zo gutsinda Amavubi. Ko mbibutsa ko ku mukino wabanje n'ubundi muri qualification ya mbere, iyi South Sudan niyo yasezereye ikipe ya Kenya, igihugu cya Kenya. Ubundi twaribazaga ngo hagati ya Kenya na South Sudan niye tuzahora ko zose zikomeye, hagati imbere y'igihugu y'u Rwanda, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi zose zirakomeye cyane. Twibazaga rero ikipe tuzahora nayo South Sudan niyo dukubitanye nayo, yatsindiye hano kuri Juba National Stadium bitego 3 byose ku busa, aba barayisezereye. Rero n'ubundi twari tugiteze ko dushobora gutsindwa, cyangwa se byaba byiza tukahakura resista yo kunganya ubusa ku busa, cyangwa se twanganya n'ibitego kimwe kuri kimwe, cyangwa se bibiri kuri bibiri, wenda bikazadufasha i Kigali tukitwara neza tuhita dukomeza. Rero tukimara kwitsinda kiriya gitego byahise bidukura mu mukino, ari nabwo nabo bahita badukubitamo ikindi gitego. Twarangije igice cya mbere cyangwa se mita ya mbere twavuye muri mood yo kuba twasezerera South Sudan. Igice cya kabiri nibwo cyaje gutangira, abantu bose bahise batangira bagira inama Amavubi, ubita Sostene aricara byigarabu ati ibintu ntago bishoboka, abantu bakomeye bose, abantu baciye mu Mavubi, abantu bakinye mu Mavubi kera cyane, bose bagira inama baravuga ati tugomba gushyiramo imbaraga, n'ibintu ntago bishoboka, South Sudan dutsinda ibitego bingahe byose. Ati ko bigaragara yadutsinda na 5, kuko byagaragaraga igice cya mbere cyarangiye ifite imbaraga nyinshi cyane ku buryo yadutsinda n'ibitego na 20 ahubwo. Kubw'amahirwe mu gice cya kabiri kigitangira, kapiteni uri kapiteni uri umukinnyi mukuru buri mukuru, ibaguhisemo ngo uyobora abandi, niyo yaba ari ku rugamba nyine buri mukuru cyane. Nuko barabati Abanyarwanda twagiye ku rugamba, twagiye hanze y'igihugu, reka tugire akantu dukora. Aho bita kapiteni Muhereke Veroni nibwo mu gice cya kabiri abamaze kumva inama agiriwe n'abatoza n'abandi bantu benshi cyane banyuze mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, n'abakunzi bayo bari Juba benshi cyane bayishyigikiye. Havuga ati reka turebe uburyo ki twakijajara nagawe n'abahungu abateresemo icyambere ku munota 49 nibwo yagiteretsemo buriya icyambere. Bidatinze cyane n'ubundi ku munota 36 bo ntabwo ibitego byabo byatinze nabo. Ku munota 66 bita Mugisha Didier Junior nibwo nawe yaje no bateye pasi barihuta cyane imbere y'izamu, batsinze ibitego byiza cyane bo, by the way batsinze ibitego byiza cyane, wenda atari nka kira cya mbere South Sudan twebwe twitsinze bakakibonamo okaziyo. Ku munota 36 rero nibwo Mugisha Didier Junior yahise aterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe y'u Rwanda Amavubi, tuba turanganyije 2-2, dutangira kujya muri mode turavuga ati ibintu ni sawa cyane, tunganyije ntari bitwaza i Kigali tukabatsinda, tugomba kubatsinda tugakomeza. Abanyarwanda bari Juba bose baraserebura, ariko ibyo byishimo ntabwo byamaze iminota, yameze iminota itagera no mu 10.
ikipe ihita yongera ku munota 80 na kangahe ihita yongera idukubitamo igitego cya gatatu ngaho nuko nguko nyine nituramuka natwe tugize imbaraga i Kigali tuzabikora. Kigali nituza tukagira imbaga niturangaye tuzakomeza. Ubwo rero aka kanya abanyarwanda mwese aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda yaba ababashije kugira ku kibuga, umuntu wabashije kubona uko hagera, umuntu urawurebera kuri televiziyo isaha y'isa 12, umuntu uri hirya no hino uraba wateretse akaradiyo uri hirya no hino mu ntara n'uri hanze y'igihugu, mwese dushyigikira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Kuri YouTube amasheni menshi cyane barawucishijeho, kuri RTV ntago yabara gucaho cyangwa se kuri KS2. Iyi match rero tuyikurikirane 5-5 mwihangane pe. Ndagira ngo nk'umwanaliste MC Nsanga wa sport cyane n'iki cyo kwitega kuri uyu munsi, nayahe mahirwe uha ikipe y'igihugu Amavubi nyuma ya Fazale none tugeze muri retour, n'iki cyo kwitega, nayahe mahirwe ikipe y'igihugu Amavubi ifite, noneho niyihe win probability weho ubona? Ni South Sudan, ni Amavubi? Ubundi amahirwe ya mbere twebwe dufite nk'abanyarwanda nuko iyi match igiye kubera iwacu i Rwanda. Ni nkayo mahirwe n'ubundi South Sudan nayo yagize kuba iyi match yarabanje ikabera iwabo. Niyo cyatumye akeshi twavuga ko ari nayo cyatumye idutsinda, dore ko ari nayo kintu bagarutse bati wenda ikintu cyatumye ikipe idutsinda nuko bari iwabo. Inko kubundi iri iwabo shondo mukara. Ikipe kuba yaradushoboye yari iri iwabo koko birumvikana, ifite n'abafana benshi barenze b'Amavubi, nubwo natwe dufite abafana ariko bakiye baba muri Sudani y'Epfo igira abanyarwanda benshi babayo murabizi. Mu bihugu byinshi byo muri Afrika, Sudani iri mu bihugu bifite abanyarwanda benshi cyane, ngenda nabazi benshi cyane batandukanye. Rero iyi kipe y'u Rwanda Amavubi nayo ifite amahirwe uyu munsi cyane ari nko kuri 70% yo kuba yatsinda South Sudan, kuko bari imbere y'abanyarwanda, bari muri stade nziza, abanyarwanda bashobora kuzamo ari benshi cyane, ari imbaga y'abantu, tukuzura stade twese tukareba match. Stade yama 45,000, byibura mugerageze rwose, mugerageze tujye muri iyi stade twese turebe buryo ki kijajanaga n'abahungu tukatsinda iyi match. Rero amahirwe menshi ndi kuyaha ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ikipe y'u Rwanda Amavubi ni ifite amahirwe rwose, ifite amahirwe yo gutsinda uko iri imbere y'abanyarwanda babo, imbaraga ni zose. Abakinyi bagiye bakomakomeye benshi cyane baraba bari mu kibuga. Muhire Keve kapitene araba ari mu kibuga, niyo mugabo Claude araba ari mu kibuga, Mugisha Didier araba ari mu kibuga, Mugisha Gilbert araba ari mu kibuga, n'abandi bakinyi benshi batandukanye bakomeye baraba bari mu kibuga. Rero nta cyatuma igihugu cy'u Rwanda Amavubi idatsinda, kandi bahawe imyitozo ihagije ndakeka, kandi ndakeka na mvune nyinshi bahuye nazo kuko ntago bari basubira mu makrebe yabo, bazasubira mu makrebe yabo nyuma yuko ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi irangije iyi mikino. Rero izi mbaraga rero barabafite uyu munsi, izo mbaraga barafite uyu munsi zo kugira ngo turebe uburyo kitwakikura imbere y'iyi kipe ya South Sudan. Nitwe tufite kubatiza umurindi twebwe nk'abanyarwanda, imbaraga rwose zo zigomba kuba zose, amahirwe ni yose, twe dufite amahirwe 100%, dufite amahirwe 100% ubundi yo kuba twatsindiye ikipe. Turi iwacu, abafana turi kumwe nabo, amahirwe arahari cyane menshi cyane, dufite gutsindiye ikipe. Ubuse ni gute tutatsindiye ikipe? Myangane rero dushyigikire ikipe yacu, turebe uburyo ki twatsindiye ikipe y'igihugu ya South Sudan. Rero ibintu biri kuva ku Mavubi byo ni byinshi cyane. Bavuze ko hashobora kuba hariho agahimbaza musiki bateretseho gusezerera ikipe, kuko yaba ari ubwa gatatu ubundi tugiye muri iki gikombe cya CHAN. Ni imikino ihuza amakipe y'ibihugu y'abakina imbere iwabo mu gihugu. Bibutse ko tumaze kujyayo inshuro 2 zonyine. Bwa mbere 2016 cyabereye mu gihugu cy'u Rwanda, nibwo twagiyeyo. Basugira Nese yari abakinnyi bakomeye cyane mu cyo gihe cyabo, aribo baduhetse ku mugongo. Sugira Nese ndibuka ko yahise anagurwa n'ikipe yo muri Kongo, kuko ikipe yo muri Kongo yitwa ni ikipe Mazembe, ni yihe Baidana gato cyane ndikuye, ariko ni ikipe muri Kongo yahise mugura, aragenda arabica biracika. Icyo gihe u Rwanda rwagize muri kimwe cya kane, ariko kuba rwaragize muri kimwe cya kane n'ubundi ntago yadireze zitanye nziza wenda nk'ikipe y'u Rwanda Amavubi, kandi twacyakiriye. Ariko bibaho no mu bindi bihugu byinshi cyane. Urabona Qatar yakiriye igikombe cy'isi ariko nigeze nagira kimwe cya kane cyangwa se kimwe cy'umunani. Twebwe rero ni banaturenganya wenda naho twaragerageje. Ariko ahantu none twagerageje gukora kano igihe cyaberaga muri Senegal, cyabereye igiheruka. Igiheruka cyabereye muri Senegal, ntago nibuka neza ariko ubanza ari aho ngaho kabisa. Niwe twongeye gusubirayo. Mu gusubirayo nabwo icyo gihe n'ubundi ubita Sugira Ernest n'ubundi yaragarutse n'ubundi umuntu wahetse ikipe yarayihetse koko.
Sugira Ernest yaragarutse n'ubundi yaravuye muri ya kipe muri Kongo yakiniraga arongera agaruka mu Rwanda n'ubundi arongera akina cane mukongera gukina cane none u Rwanda rurakina n'ubundi rurakina bageze kure bwari bageze ku mukino wa nyuma u Rwanda rufite gutsindwa rwita rutaha cyangwa se rwatsinda rugakomeza ikipe yarabanjira bahaga bakubita ibitego 2 ku busa ati Imana Rwanda nayo ibingibi turabikizwa n'ikibahu ntago dufite gukomera Betinze cyane ikipe y'u Rwanda kubita munuze Sugira Ernest ndibuka bamuteretse mu gice cya kabiri kigitangira ahita aterekamo igitego cyihuse cyane igitego cyihuse aricyo cyatumye ikipe y'u Rwanda inakomeza icyo gihe ndabyibuka bahita bagira kimwe cya kane icyo gihe bari kimwe cy'umunani bagira kimwe cya kane n'ubundi barongera bagarukira kimwe cya kane ubwo niturarenga kimwe cya kane ubundi mu mikino ya cane dufite kongeramo akabaraga rwose kabisa uyu munsi rero amavuburo yaha kangahe gukomeza ugereranyije nuko bimeze ngo ubundi nubwo twatsinzwe 3-2 ariko nge ndi kubaha amahirwe ya 50-50 nta na avantage yo mu rugo ngo tugire 51-9 impamvu ngize 50-50 ikipe yaradutsinze ubundi niyo 50 impamvu ubundi akeshi ugira 50-50 ariko amakipe ari kunganya ubusa ku busa ari cyangwa se anganya ibitego bari kuri revimo ariko kubera ko dufite avantage yo kuba turi mu gihugu cy'u Rwanda turi imbere y'abafana bacu turi imbere y'umukuru w'igihugu tuvuga ati rwose abantu baratureba no turate igitego umuntu ari umunyarwanda ariko tureba bose zongera kuduha icyizere niyo club izongera kuduha icyizere ngo tuyikinire iyo avantage dufite kuba turi imbere y'abafana bacu niyo iri gutuma tujya kuri 50-50 tugomba gutsinda wenda niba byiza tugatsinda kuko tugakomeza abanyarwanda bose ndabizi hari turarara mu muhanda se turarara hebaho turarara ku kibuga abantu twagiye ku kibuga turararayo ugiye kugumura abantu oya ntabwo ari kubagumura turare nukurara no gucelebra ni celebration w'ikipe rwose yabidushimishije cyane twonye gusubira muri cane kandi ikipe twayisezereye gutya yari isa nkaho yanaturushije yego reka duhurire rero kuri stade mu kanya ciao reka ngushimire MC Nsanga barakoze cyane naho ubutaha ciao